Konnichiwa minasan, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining lisuna atong i-conjugate ang usa ka mu ending nga verb, ang nomu o muinom sa uskagatos nga lain-laing verb conjugation nga ato nang natuki sa mga miaging leksyon ug gamit kay pang-adlaw-adlaw nga hinapon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa nomu, maka-conjugate ka bisag unsang mu ending verb. Kini ang pirmiro sa upat ka parte ug diri atong tukion ang conjugation numero 1 hasta 26. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa uskagatos nga lain-laing verb conjugation nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga hinapon. Og kining lisuna musumat total ni ining mga konjugasyona pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka mu ending verb, nomu o muinom. Ang mga laing-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form, nomu, te form, nonde, conjunctive form, nomi, ang plain negative non-past form, nomanai, ug ang plain past form, nonda. Niining puntuha, dapat kamao na ka mo-conjugate og bisag unsang mu ending verb niining mga basic forms. Kung di pagani, palihog bansaya una paagi sa pag-review sa leksyon 28. Ang atong tukion nga mga conjugation mulangkob sa di pa og sa paghumagbuhat, permiso og pagdili, pagpamalihog, pagmandar, pagbasol og pagkumpleto, mga nominalizations, butang, paagi sa pagbuhat, gusto og di gusto mo buhat, sayon og lisod buhaton, musuway og buhat, bisag mo buhat og bisag di mo buhat, di kinahanglan mo buhat, paglista og mga buhatonon, og pag-ekspresar og eksperyensya. Niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal. Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Ichibang, sa di pa mo buhat, ang formula kay ru mai ni, ug pwede nimong reviewon sa leksyon 35. Sa di pa mo inom, nomu mai ni. Ehemplo na sentence, sa di pa ka mo inom og tambal, kinahanglan nga mukaon una kag pamahaw. Kusuri o nomu mai ni asa gohan wo tabenai to ikemasen. Kusuri o nomu mai ni asa gohan wo tabenai to ikemasen. Nibang, paghumagbuhat, ug kini kay way mga musingit nga aksyon tunga-tunga sa una ug ikaduhang aksyon. Atong formula kay te kara nga atong gituki sa leksyon 36. Paghumag-inom, nonde kara. Paghuman kog inom og tambal, matuog ko. Kusuri o nonde kara nemasu. Kusuri o nonde kara nemasu. Sanbang, laing conjugation sa pagsulti og paghumagbuhat. Ug diri aduna tay mga actions nga mosingit tunga-tunga sa pirmiro ug ikaduhang action. Ang formula kay ta ato de. Leksyon 36 gihapon. Paghumag-inom, nonda ato de. Paghumana mog inom og bino, nanganta mig karaoke. Wine wo nonda ato de, watashi tachi wa karaoke o shimashita. Wine wo nonda ato de, watashi tachi wa karaoke o shimashita. Yongbang, permiso. Ang formula kay temo ii. Leksyon 37. Pwede mo inom. Nonde mo ii. Pwede ka mo inom sa orange juice nga anaa sa ref. Reizoukou no orange juice o nonde mo ii desu. Reizoukou no orange juice o nonde mo ii desu. Gobang, pagdili. Atong formula kay te wa ikenai.
Leksyon 38. Gidili mo inom. Nonde wa ikenai. Nonde wa ikenai. Di pwede mo inom og makahubog ang mga minor de edad. Miseinen wa osake o nonde wa ikemasen. Miseinen wa osake o nonde wa ikemasen. 6 bang, hangyo, pamalihog. Ang formula kay te kudasai. Te kudasai. Leksyon 39. Inom palihog. Nonde kudasai. Nonde kudasai. Palihog og inom og 8 ka basong tubig kada adlaw. Mainichi o mizu o happai nonde kudasai. Mainichi o mizu o happai nonde kudasai. Nanabang, palihog ayaw pagbuhat. Ang formula kay naide kudasai. Naide kudasai. Nga atong gitutukan sa leksyon 40. Palihog ayaw pag-inom. Nomanaide kudasai. Nomanaide kudasai. Palihog ayaw og inom sa tubig nga gikan sa garipo. Jaguchi kara no omizu wa nomanaide kudasai. Jaguchi kara no omizu wa nomanaide kudasai. 8 bang, pagmandar, buhata. Ang formula para sa mga mu-ending verbs kay ang mu-ending usbon ngadto sa E-series, me. Leksyon 41. Imna, nome, nome. Imna ang tambal. Kusurio, nome. Kusurio, nome. Kyubang, pagmandar, ayaw buhata. Ang formula kay runa. Runa, leksyon 41 gihapon. Ayaw imna, nomuna. Nomuna. Adunay hilo, ayaw imna ang tasa. Doku ga haiteiru, kopu o nomuna. Doku ga haiteiru, kopu o nomuna. 10 bang, pagbasol o wa kapugong. Ang formula kay teshimaw. Teshimaw, leksyon 42. Makainom hinoon, non-deshimaw. Non-deshimaw. Sa dakong dimalas, iyang giinom ang binong may hilo. Kanojo wa dok sareta wine mo non-deshimaimashita. Kanojo wa dok sareta wine mo non-deshimaimashita. 11 bang, pagkumplito o hingpit buhaton. Ang formula kay te shimaw gihapon. Og leksyon 42 gihapon. Hingpit nga mo inom, non-deshimaw. Non-deshimaw. Imna og hurot ang tsaa. Ochiao, non-deshimae. Ochiao, non-deshimae. 12 bang, nominalization gamit ang mga nouns. Pasabot ni ini, kay ibutang nato ang verb at tubangan sa noun aron mohulagway sa noun. Ato kining gitun-an sa leksyon 43. Pangalitan, nonda biru. Nonda biru. Ang beer nga akong giinom. Ang beer nga ilang giinom kay Budweiser. Karera ga nonda biru wa Budweiser des. Karera ga nonda biru wa Budweiser des. 13 bang, nominalization gamit ang mga pseudo-nouns nga koto o no. Ang formula kaibutang ang verb at tubangan sa koto o no. Adunay mga rules kung hain ani nila ang gamiton ug ato kining gi-eksplikar sa leksyon 44. Ang akto sa pag-inom, nomu koto o nomu no. Sa Japan, ang pag-inom og tsaa kay usa ka kostumbre. Nihon de wa ocha o nomu koto wa shukan desu. O Nihon de wa ocha o nomu no wa shukan desu. 14 bang, mga butang. Ang formula kay conjunctive plus mono. Leksyon 45. Nomimono. Nomimono o ilimnon. Ang pinakapaborito na kong ilimnon kay orange juice. Watashi no ichiban suki na nomimono wa orange juice desu. Watashi no ichiban suki na nomimono wa orange juice desu. 15 bang, paagi sa pagbuhat.
Ang formula kay conjunctive plus kata. Leksyon 46. Paagi sa pag-inom. Nomikata. Nomikata. Sa naangdang tea ceremony sa Japan, may espesyal nga paagi sa pag-inom og tsaa. Sado de wa tokubetsu na ocha no nomikata ga arimasu. Sado de wa tokubetsu na ocha no nomikata ga arimasu. 16 bang gusto mo buhat. Ang formula kay conjunctive plus tai. Leksyon 47. Gustong mo inom. Nomitay. Nomitay. Gusto ko mo inom og bugnaw kaayo nga beer sa init nga adlaw inig summer. Atsui natsu no hi ni wa totemo tsumetai biir ga nomitai desu. Atsui natsu no hi ni wa totemo tsumetai biir ga nomitai desu. 17 bang di gusto mo buhat. Ang formula kay conjunctive plus takunai. Leksyon 47 gihapon. Di gusto mo inom. Nomitakunai. Nomitakunai. Di ko gusto mo inom og init nga tsa inig summer. Natsu ni wa atsui ocha ga nomitakunai desu. Natsu ni wa atsui ocha ga nomitakunai desu. 18 bang sayon buhaton. Ang formula kay conjunctive plus yasui. Leksyon 48. Sayon imnon. Nomiyasui. Nomiyasui. Tungod kay ang tabon o sa katasa, dali raning imnon ning ilimnona. Futa ga koppu de kono nomimono wa nomiyasui desu. Futa ga koppu de kono nomimono wa nomiyasui desu. 19 bang lisod buhaton. Ang formula kay conjunctive plus nikoy. Leksyon 48 gihapon. Lisod imnon. Nominikoy. Nominikoy. Tungod kay magkinahanglan og abridor, lisod imnon ning ilimnona. Kankiri ga hitsuyou de kono nomimono wa nominikoy desu. Kankiri ga hitsuyou de kono nomimono wa nominikoy desu. 20 bang musuway og buhat. Ang formula kay te miru. Te miru. Leksyon 49. Musuway og inom. Non de miru. Non de miru. Di ba ka musuway og inom sa bag-ong ginger ale sa Asahi? Asahi no shin ginger ale wo non de mimasen ka? Asahi no shin ginger ale wo non de mimasen ka? 21 bang bisag mo buhat pa. Ang formula kay temo. Temo. Leksyon 50. Bisag mo inom pa. Non demo. Non demo. Bisag mi inom na kog duha ka basong barley tea, giuhaw paghihapon ko. Mugichao nihai non demo. Mada nodo ga kawakimashita. Mugichao nihai non demo. Mada nodo ga kawakimashita. 22 bang bisag di pa mo buhat. Ang formula kay ang negative te form nga nakute plus mo. Nakute mo. Leksyon 51. Bisag di pa mo inom. Noma nakute mo. Noma nakute mo. Bisag di ka mo inom og tambal, maayo ra ka sud sa mga usa ka semana. Kusuri o noma nakute mo. Yaku 1週間後治ります。薬を飲まなくても約1週間後治ります。23 bang di kinahanglan mo buhat. Ang formula kay nakute mo i. Nakute mo i. Leksyon 52. Di kinahanglan mo inom. Noma nakute mo i. Noma nakute mo i. Tungod kay virus ang hinungdan, di ka kinahanglan mo tumar og antibiotics. Virus na no de, kousei bushitsu o nomanakute mo ii desu. Virus na no de, kousei bushitsu o nomanakute mo ii desu. 24 bang paglitanya og mga actions nga di magsunod.
Ang formula kay tari-tari suru. Leksyon 53 kini. Moinom og uban pang mga actions. Nondari, nani-nani tari suru. Sa party, mibuhat big mga aksyon sama sa pag-inom og makahubog nga ilimnon, pagsayaw og pagkanta og karaoke. Party de osake o nondari, odottari, karaoke o utattari shita. Party de osake o nondari, odottari, karaoke o utattari shita. 25番 eksperyensya. Ang formula kay ta koto ga aru. Ta koto ga aru. Leksyon 54. May eksperyensya sa pag-inom. Nonda koto ga aru. Nonda koto ga aru. Nakasuway na kag-inom og German beer? Deutsch no beer wa nonda koto ga arimasu ka? Deutsch no beer wa nonda koto ga arimasu ka? 26 bang ug mao kini katapusan ni ining video ha. Why eksperyensya? Ang formula kay ta koto ga nai. Ta koto ga nai. Leksyon 54. Why eksperyensya sa pag-inom? Nonda koto ga nai. Nonda koto ga nai. Wa pagyud ko kasuwag inom og Japanese beer. Nihon no beer wa nonda koto ga arimasen. Nihon no beer wa nonda koto ga arimasen. Ug atong sumahon diri ang mga conjugations nga atong natuki ni ining leksyon na. Sa di pa ug sa paghumagbuhat. Permiso ug pagdili. Pagpamalihog. Pagmandar. Pagbasol ug pagkumpleto. Mga nominalizations. Butang. Paagi sa pagbuhat. Gusto ug dili gusto mo buhat. Sayon og lisod buhaton. Musuway og buhat. Bisag mo buhat og bisag dili mo buhat. Dili kinahanglan mo buhat. Paglista og mga buhatonon ug pag-ekspresar og eksperyensya. Sa sunod nga video sa ikaduhang parte atong tukion ang mosunod nga 24 ka conjugation hasta sa ika-50. Kini ang mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad, lain-laing conjugation nga mo ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang, panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals, kinahanglan mo buhat, sigig buhat, nagkaanam og ka nanto ka, og ang ika-50 kay ang palabi og buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna pud tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo palig-on sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.